pakai lem lagi. Mana-mana ada loka. Jalan apa aja kan? Awak kan ke toko, jadi kata sampai awak jalan tapi air je awak timbul. Bayangan bisa jalan tingkat kalau jalan Sudirman tu jalan lain ya. Nggak ada jalan lain situ, Pak. Nggak ada jalan lain situ. Dicari saya kok. Mudah nak macet kan? Nah, Pak. Bapak, tengah 10. Kejati saya buat Bapak. Kejati lah pasti macet enggak? Dah Sudirman celik tak? Ya, Pak awan tu ah.
Lah normal, Pak. Lah normal jalan. Katip saya, Pak. Katip saya, nak. Iya. Banyak bendera partai ya. Banyak bendera partai. PKB itu. Mudah-mudahan jalan tak tutup. Iya. Nyak daerah. Sepanjang Katip. Bapak. Ragu. Ragu-ragu dia.
Ba. Up, hampir ni. Hampir kan naik pelopak ni. Bagindo Aziz Chan.
Okey, kita sudah nyampai.